Pokoknya gomi harus colam kos nahu. Ngena sanai dua nai wali nih lenga. Oire ilo kaning gomi macek kuravi hampoak nahu. Ando lo veli karavare. Oi ori, boleh haba? Sodi po amam re. Bau singa ngokai mudai, ringa ba madda itta tip colam kos. Poda nae. Poda naro, ngaran dete si batu madda itta lo nge aka umma keluarga. Ngahi keluarga ndai nge gratis. Nahu kalosa di kos ake. Na etala kos ringu. Kalosa kampoi kanir lombom di kos nahu re. De manusia mori kesimpa poda. Enami melosa romok orimba iye. De romok dine nahu re. La peswekim. Ka aba nahu kos ake peas. Hamai, tak bes uma keluarga ndai re. Nefa wali ba madda la matre. Hah? Pala madam kawara wa una ni. Ay naringu hamai. Taka dai umana. Taka. Iyo. Hamai, tabe kulirin uma keluarga ndai re. Do opro. Ake uman dai. Au si bona kay pagar wa sama pagar amba. Madam kawara wa udai. Lain ma ake uma keluarga ndai ma akaku. Hamai. Iyo dai. Mai pu dai batu pu madda ke. Hah? Ake ku uman dai. Podaro. Baba? Be kundai nagdoke. Kalau ndo wajab ake ke ni. Wajo tokera. Babao, oh baba. So usim valeri matok ke ari re ne dompom na horimamu. Baba. Bune haba. Tahap ni Keluarga madda sita. keluarga ku mamay tabes ngomi mabona re. Mata ese londol awan ni. Nahot tiwara londor maik mabune baguni. Ai edera sombo. Sombo au. Hamai. Podaro. Lain keluarga ndai. Keluarga ndai siare dai pala baworon tor warande nda di sombo. Hamai sia ke dese ngomi re bune baguni re. Ay nangakot tam keluarga nahot tiwara campok ka uak la bonggomi hamay. Kira elin dedem itare. Nahot kone sanggini tiwara campok ka uak la bonggomi re pesot tapi wekimu. Lo ambora akan hanggomi mengupa keluarga. Dai sia akam dobel pahu ka. Makari ngupot ko na hanggomi hamai. Dai siam dobel pahu dai lain cara madda.